Cabinet Minister Ratanlal Nath on Sunday joined local party workers and citizens to listen to the 134th episode of Prime Minister Narendra Modi's monthly radio broadcast Man Ki Baat, marking the final Sunday of May. The collective listening session was organized at the Madhya Bhuvan 1 Higher Secondary School located under the booth number 28 of the 4 Bajala Mandal. उन्होंने मुझे बोला कि स्टेटमेंट होने वाला है जाके तू पार्टिसिपेट कर 3 बार टूटा जिन 2 Minister Ratanlal Nath was accompanied by Booth President Bintu Karmakar along with a large gathering of local party functionaries and residents from the area. उन्होंने मुझे बोला कि स्टेटमेंट होने वाला है जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया है। नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर। Following the broadcast, the minister interacted with the attendees, underlining how the Prime Minister's unique initiative continues to build a direct bridge with citizens across the country by highlighting inspiring grassroots stories, national achievements, and sportsmanship. The event concluded with brief local discussions on developmental initiatives within the Barjala constituency. যেমন এখন সারা দেশে গরম পড়ছে, উনি বলছেন যে বর্তমানে দেশে প্রচণ্ড গরম বাড়ছে, এখন সবাইকে এটার দিকে ধ্যান দেওয়া উচিত এবং রাজ্য সরকারের যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন মেনে চলা উচিত। কোথাও কোথাও বলছে তরল পদার্থ জিনিস খাওয়া দরকার, কাঁচা আমের রস খেতে পারে, আমপানা বলে অনেকে, গুজরাটে শার্টস বলে, এই কোথাও দই খায়, সেই জন্য বলছে তরল জাতীয় জিনিস খেলে এই সময় ভালো এবং সরকারের যে গাইডলাইন আছে সেটাকে মেনে চলা উচিত। উনি দেশবাসীকে এইভাবে মানে উদ্বুদ্ধ করছেন। আবার বলেছে দেশের যুবকরা কিভাবে একের পর এক রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে, জাতীয় রেকর্ড। যেমন ঝাড়খণ্ডের 2 জন বন্ধু কিভাবে পরপর ন্যাশনাল রেকর্ড ভেঙেছে উনি তুলে ধরেছেন। This regional broadcast highlight demonstrates how state ministers and party karyakartas regularly coordinate with local Booth communities across Tripura for the Prime Minister's monthly address. जीवन भर मन में बसी रहती साधक योगदान दे, यानी 1 साल में। Reported by Narayan from Agatla, Chini Khorang.